Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wairire buya omurigerere bw'ensoko n'okwigena kwane buna andonsi asore omugorobo nigoro motwereru gukwarigania asemeze tamangana amaya senchera yobwenge kurugaiga Ensoko TV oboroso bw'omuguse chinsani komi chabono mogoroba chitariki 2 omutenyi ogatano no mu mwaka bw'echiri bubere 50 noyomo iretariane Linet Nyambane. Ekiama gya DCP kiagikeirie oguchakibwa kwegetuo gya quarantine ase gose kuboroire bwebora county ya Laikibia ase abarwaire abu barache konyorekana abarwarete oboroire obu kurwa ense ya America bakagere guchia kobera gukwana nabariki bamangana amaya omubaso bweret korea rero n'omuriki bw'ekiamekyo uyuboigo oromo seneta bwe county ya Nyandarua John Medhu ase amochire serikali asokobeka obugima bwa Kenya asa kongu ase boigo atebire buna gose getambukirekyo nigo kengabuna ni gose atebire getambukirekyo nigo serikali terigereti ogwaku gochikurwa ase getambukirekyo Medhu boigo omochire wizara y'oburendi boime asa atebire buna chibura buru chikwane kigwa chinsemo cha centro nigo chigosegetwa ne wizara y'oburendi obuboime yense. Are you aware that the US Safe House Foreign Affairs Committee has urged the USA government to take Americans home for treatment and not dump them in foreign countries? We join the people of Kenya, the health professionals, in saying no to this Ebola facility in Nanyuki or elsewhere within the territory of the Republic of Kenya. Kenyans' interest must come first, Mr. President. On the second issue, like all other Kenyans, we are greatly alarmed by the targeted, well-oiled ethnic profiling of the people of the Mount Kenya community. This leaves us with no choice but to tell the people that they are under siege from the man they voted for as president, Mr. William Ruto. Apart from denying them development, maiming and killing their children, issuing shoot-to-kill orders, the president has now orchestrated a 41 versus 1 narrative to sever the people of the Mount Kenya region. In particular, the Kikuyu, Embu, Meru, and Tharaka communities. From the outset, we want it to be publicly known that any violence, destruction of property, and loss of life in Mount Kenya region is state-sponsored. The chief financier of this scheme is the Cabinet Secretary for Interior, Mr. Kipchumba Murkomen, and the PS for Interior, Mr. Raymond Omolo, while the executor is one Mr. Moses Kuria. We want to remind Mr. William Ruto a simple story of the former president of Liberia, Mr. Charles Taylor. He is still serving a 50-year jail term in a British prison following his involvement in civil war in Sierra Leone for crimes against humanity, including murder, rape, among others. To Mr. Moses Kuria, Mr. Kipchumba Murkomen, Mr. Omar Hassan, Mr. Raymond Omolo, be reminded of Rwanda's Felicien Kabuga. Omurai wense ya Kenya William Ruto oegereire oguchakigwa gwe karantini y'abarwaire ba Ebola kurwense ya America imeyense. Ruto tebire eserikali yense ya America nige kubwaterana amone serikali yense ya Kenya asokuyarigania bosio boborwaire obo. What the American government is doing is to work with us in partnership to build the capacity to make sure that if ever we needed a facility, that facility will be there to serve
the people of Kenya and to serve our friends, including the Americans. And let me say this, for the avoidance of any doubt. This is not the first time we are doing such a facility with partners. During COVID, we built a whole facility. I am wondering why anybody would want to politicize, to mobilize negative politics on a matter so serious as a pandemic. You know, we are a responsible government. We know what we are doing. So people should relax. You know, politicians should avoid reckless, unnecessary talk that doesn't mean anything. I am very confident about what we are doing as a country. I can assure the people of Kenya that the agreement between the government of Kenya and the American government is for the good of our country and for the partnership that friends like the American government have demonstrated to us over time. They have deployed huge resources. They've given us a grant of close to 200 billion Kenya shillings to support the building of our health infrastructure. Egekore egitang'ani kiuboroire bwa Mbox kianekigwe ekaunti ya Embu. Egekore ekio nigo kianekigwa chinga kiumurwaire musubati w'emyaka 29 uyu rwete ekaunti ya Murang'a nyaete kobaga kwenekigwa kabwate oboroire obwo. Kwenekia ayu nababwatani be sector yobochenwa ase ekaunti eyo asebono baruro kubure gochia saba menye benseme eyo kwerenda nari oboroire obwo botarande. Kufika mwisho wa wiki that is jana, kuna kesi moja tumeconfirm ya kwamba huyo mgonjwa ako na Mpox upande wa Ronyenjes. Ni case tumekuwa tukifuatilia for the last almost 2 weeks. Huu ugonjwa uko na dalili kadhaa: kusikia uchofu wa mwili, kuumwa na kichwa, nasikia mwili kama temperatures inapanda, na mwisho kuna pimples wanga zinatoka kubwa zikiwa na maji. Wakaji wa Embu County, ningeomba ya kwamba hatungetaka huu ugonjwa uene, tungetaka kucontinue ugonjwa. Mtu akipata dalili hizo nimetanja, anafaa kuenda kwa ile zahanati iko karibu, ama ongea na watu wetu wa CHPs ili tuweze kufuatilia hiyo. Togotigana nayo oyo korigie kirogo kyobo seneta ekaunti ya Kisii gwetera ekiama kya UDA Izron Babu Nyang'au nigesokire na kugikiria gekore kiesegi entindi eiaenegetigwe ase skuru yoboroso ya Nyabworoba ensemo yebunge ya Kitutu Chache North asomo yegoyo mobwa matanga. Babu otebire buna nigosen Babu bono nigo aganiria basaye kwebekare kurwase chisegi chingabone cyasa tebire buna tabwateranetiwe na esegi eyo korengana buna bande bako se bagoteba nigo bono arure gose nigo aruro kuburi gucia asegesa kukyo muguse kumubwatisya omurai bwense William Ruto kwirana abise asentunda ya kabere nario arachigwikirania amagenderero asensemeyo ya samarieta nguru kwa Izron Babu Nyang'au kurigie kirogo kyobo senator kurwase county ya Kisii kurwase constituency ya Kitutu Chache North Sense Ward. Eburu yaberege korrekanaga unaigora samatanga y'omong'ini Elizabeth Aros twaroje samgundi simbache tegaiga bagasaria amatanga ngogikerie gentekyo ntugutaka kigerrekane nande ase county yaito tugusaba basae n'abantu bonse ba Kisii county toba batoererwa asisiase abantu bande babere bakona kondamandama nanje naretete chiguni echo ntwasa abantu ba UDA n'abantu turaba ororo sana siasa yaito nechisera nako chisera ono tetuwaterane ase siasa remotwa tuwaterane asomurai bwense President William Ruto tomo chitamu cha yibere akore chi project chiri abwate biamono.
Oyo korigia ekerogo ky'obujumbe bw'ensemo y'ebunge ya Kitutu Chache North Joshua Makori Nyarechi nigo bono ababoriri abasae anene kurwa orogongo rwa Gusii gwesokia na kubwata chikura asobonge erio guchia gokora amonchoreria asoborai na kubachora abarai bari babwate amagenderero. Nyarechi boigo nigo amochirie serikali asemeroberi yaye yogotaka koreta egetuo gya quarantine ase county ya Laikipia asate buna ekorengana nere nigo moroberi yo obwato gwakwo konena asate buna abantu abange nigo barachigusiria obugema bwabo kubwatekana no koranda ko oboroire bwa Ebola. Abantu baitu murara ni mubwati chikura esi egiyo kegento konyirwana no muno weka tutwareke sira no mora to kola jagana gutya so kunyira kwanye tubwati omora igesira mora ito sesira yaito kura abamura bara bate banda batabwati abwati banda bwate abamubwate kura nyegache kabisa kaenda uri kinone sanduko nyibungero none kero modere nyombe ko yitasoka edinde tonyetumie torete amapadiriko meitu tuwe goki na magenda dali turarete ekongre serikali kare achinjina magenda goke tuyankwanire gente ki poroje kagandrete kirase media nga serikali yetu ya Kenya nga yanchire nga kururi baga abantu barware in fact mwaroche kyakerenga kyamangana covid ya kitoko rwa corona mwaroche ngani go bwachande abantu bito iseye gasieko chinse chonse gasieka asengenchunga abantu baye konyora bona abantu kukubale wasbaire no tumena konyora ngana ile serikali tumete yamata yabise kinde serikali nere kochorwa maybe itabwatia seko na seko ganda ngeko gera inwa teremo wanje nikibese bona abantu banje tebata kusinki ekere to wanje nanga ngatore abantu bakarwarete ko rwari barure buro ko ngekora uriro buro bubi uriro buro ito muntu no kubwendi kunkoyi no ngatoje kudigiri banga tobaleta bintu binde mje bona bakanya turakora bire tofauti bona tataguita abantu baitu ngo ntokometa ringa tungwe kita uroje nali nendega namye ko bakana tutindi ko mwana nende ngane ngi ko ira nenma kunga abantu baitu bakulu ikinege nteke besana ambo tibatinga abantu kera bakumbanti ko bagwadi vice president timaiti president abantu bakugwadi onye nero kari gwadi vice ribwe katigachi kani ngaki ebinge bya ko rabiribya na inda abantu baitu bangire na indo maite ne bintu ko toro ko kibuga mwacho tembale bibi umugambi ruto nigari gito umugambi atango kwa ari bati batera lakini tiro chingenda kwa mate abantu bande matenko lero le bya wembe mpe nendo ko nyanga rwamona chiri bono tindo chinga nabwa to mwereke umujya bwa abantu baitu kwese ya ito yake lakini nkora batanga ki bami to chinje umugambi butwanyo libaga to chinje umugambi ko soda tunyara bagambi bateke to kama la kwa ni matenga matianya ko banero ko president itubne kitare uyatira bono no muntu tajali ya Omorai bwense William Ruto asetaro yaye nigo arukubure gucyasa abakenya kwerikia asomoroberi bobochenu umanyekanete bunasha eri banyore obokorera ubwikirano ugosobokerera obokerera ubwikirano ase ensemo yobochenu korwa bunebwenerete chingaki chicho boigo niga barai korwa ensemo ya Wajir bono bago keira magenderero ayu omorai bwense agenderete wikirani ase ensemeyo. Mimi nataka niwaulize nyinyi wafugaji, watu wa Kutulo, watu wa Tarbaj, mujiandikishe kwa SHA. Pesa ya serikali sasa tuko nayo pesa nyingi. Jana, sikizeni, jana tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 12.7 kulipa mahospitali ya watu ambao walienda kutibiwa. Na ili ufaidike na hiyo pesa ya serikali ambayo tunatoa kwa matibabu ya Wakenya, lazima ujiandikishe ndani ya SHA. Ndio tukue na data ya kusaidia kutafuta wauguzi ama madaktari ya kutosha, tuwe na madawa ya kutosha, tuwe na vifaa ya hospitali ya kutosha. Kila mmoja wenu lazima ujiandikishe ndani ya SHA ndio tuweze kukusaidia kulipa gharama ya hospitali. Usipojiandikisha hakuna vile serikali itajua kwamba unahitaji mambo yako. Lazima ujiandikishe, na kujiandikisha ni kazi ya bure. Raisi, asante sana. Wewe nasikia kujisikia serikali ni fikira. Najua unafanya development ya barabara, mashule na maneno mengi mengine, lakini ile kitu muhimu zaidi ya kujisikia serikali na uhuru ni fikira zako. Umetufanya wenyeji wa Kenya kwa kutoa visingizio na vitisho
na sababu nyingi za kutukataza sisi wananchi wetu, na ukafanya Madaraka Day hapa kwa mara ya kwanza tangu serikali hii nchi hii yetu ipate uhuru. Hiyo umetufanya sisi kujisikia Wakenya na Wakenya ambao kama kila mtu mwingine. Kwa hivyo tunajisikia serikali, tunajisikia huru, tunajisikia kama Mkenya yoyote mwingine, na hii haingekuja kama kiongozi shupavu kama wewe hajajitokeza. Wale Wakenya ambao wanadanganywa pengine, na waambieni huyu rais atamaliza tu msimu wake wakati ambao utakaokuja kama mtu mwingine akimaliza muhula wake wa pili. Lakini mimi najua mtakumbuka na mtasema kwa kweli tumepata kiongozi katika hii nchi na Afrika. Kurwa asoroboti ururwe county waje omancho murigerere no tokorera amaya senchira yobwenge ayo amona yanda mange guchiko yanyora asenchira yobwikiranu enseyemo nabego chinsa isato bari benekia amariogega nechibichanko wikerare asenchira yobwikiranu Barnabas Ondari nabego Kelvin Mogoi nanchenguru kwa Linet nyambana nako ganiryo gende gutwara oborigereri borobya inyorobu na butambe Ensoko TV oboroso bomoguse.